Matinda ja michetho ruterero rwa Eastern nijonekete kwinama kukirikana bobone kumania na atongeria kwithirwa bati kugwata mbaru matinda ja bobone kuringana na atongeria mwanya bari mukaririgite wa gikundi kia michetho kia rwiro ruterero nwe kithinji maragara thirikari na atongeria na ndene boretwe kurumira na kugwata mbaru muchetho juu. Dennis Mugendi na Chomkuruki. Mashindano na jarwiro jamuirigo jwa Eastern jari jathithikite kinene kemairi tatu igembe Central guswanjorua irika jurungamira ndwiro ni cia nthiguru ya Kenya kuririkana ntiri ijistri na matukibaba ingi indi gukethira misetho itigwatagwa mbaru ta uria kubatiritwe ni atongire bebongwa kana thirikari nene ona Kinyasa County nambumete gethetu igembe South to masogeta renge na ukethetu nda namba 2 to ya renge ya county da number 1 dware to ya nda number 1 dware ya county nda number 4 kilomita ile tutani na youth na case na ndomba kuwin number 2 alafu ke masters nda number 1 ningwete ke indulonga ngetende ndata mbete Kasarani na Nyayo Stadium ndomba sindana nabo ke 100 meters nda number 2 ndata ke Africa team nda number 2 yele striptease ke national team ndai number 1 ke national team toyota ke Africa team ndai number 2 yele gaimbo bete kuyana mendo sia ko yele ke Africa team okugweto in Eastern ne makuragi behind run to 1 gotena inabu gotena motivation beganu ciana cietu ite nthomithie they are not properly trained exposure team bega materuta netu wega tutekerete ngari tutekerete okugata bure ukathiwethere Kalenjini kuria Nandi Eldoret ngari ne igwekererwa ukethira every morning every evening ciana ne ikungaria kurema kungaria. Tuna changamoto sana katika sehemu zetu. Watu wetu apart from Rift Valley region hawajajua utamu wa riadha ni nini, manake legend wetu ni wachache. Na kama ukienda Rift Valley unakuta even the county wanatenga pesa ya kutosha kwa pande ya michezo kuweza kupata wanariadha wakimbia kujisaidia. Manake mwanariadha anakimbia World Championship, anashinda unakuta anapata milioni ngapi? Milioni 7. Kucross your line anapata milioni 7. Milioni 6, milioni 5. Wengine wanaenda kukimbia other events unasikia they are all over. Lakini ukiangalia watu wetu Eastern ni wachache. So ombi langu ni kwamba county government za Eastern hizo kwanza hizo 5 zikae chini zifikirie waongeze pesa kwa idara ya michezo. Rururu gwatitwe mbaru ni kambuni tia thirikari anetikia gukurukira murungamiri wayo Felix Mwenda batu to support initiative especially manto ya usiana na conserve environment event ye to ame support kuma county level na tha ine kinyite regional level toina theme etawa green earth for sustainable future. Na we munini wa speaker county ni Meru tawe MC wa Njia Mwenda aliugaga kimiswanda mbungene bagwatana thirikari ya county kwambiria mibango ya misetho ni kwithira ni akalibaba ingi kithumba bali na BA wa indi bauririte maturene. The deputy speaker itushikwe na committee ya sports kire assembly tukeria in conjunction na thirikari ya county tumbe kulas tuambirie sporting activities na emphasis muno ireke athletics na ke football kienda tumba kunacha talent ino ntuto kona tuinana betu bakumenya setha kilometers da number 3 the international ya ruare kwa number 3 kango ndakwira athletics Kenya bakubithia manto ja mega lakini kwina challenge kwira president wa athletics Kenya ana betu ba matoka iba fadhiria we at least bakanengera kanto komba ko motivate at least tukona bakinywa chondra bakire bena gintu ndonto mwanga thai ana ibagirete kombera nyagathi bakomatoka kutesa wandi athletics Kenya iyo banengera be matoka muntu aka na njara inderi matoka na matoka Nyayo Stadium na nkona namba. Dennis Mugendi weru weekendi kienine kia mairi tatu Igembe Central County ya Meru.